abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu sichanga khona eCathedral yethu yaseSwatini Diocese yaseSwaziland lalapho sichanga khona eAll Saints Cathedral sibonga uNkulunkulu ke imvume lesiyithola kuyedini wethu lebekasolo Anglican General babe Advent Nhlanhla Dlamini sithokoza sibonga futhi bazalwane ngokuthi itolo ngemgcibelo bese kubekwa yena uBishop Lomusha umfundisi Dr. Dalsi Dlamini bese kunguye ke uBishop Lomusha kwayo iDiocese of Swaziland. Siyabonga ke bathandekayo kulusonto lesikhombisa emva kwekundula kwayo inkosi nokukhonakaliswa kwayo inkosi dingemashumi kuyoyinyanga endlovana eminyakeni wemakhulu wetinkulungwane letimbili namashumi lamabili nakubili. Tifundvo tethu ke namhla bathandekayo encwadzini yetifundvo ditholakala ekhasini nemashumi lamabili nakuthathu bese encwadzini yetinkonzo ditholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu nesihlanu. Tifundvo tethu ke bathandekayo kuyo lenkonzo lengilethelwa nguye dini weyo iCathedral akanye nami umfundisi Sibudla. Siyethemba ngokuthi nitawuyithokotela lenkonzo nihlanganyele kanye nathi sisaqhubeka konke lesikwentako kule nkonzo inkosi inibusise. Isifundo sesiqala siphuma encwadzini yaGenesis isahluko semashumi lamane nesihlanu siqala esahlukwaneni sesithathu siya esahlukwaneni selishumi nakunye siphinde sifunde isahluko selishumi nesihlanu bese likubo lemashumi lamathathu nesikhombisa siqala esahlukwaneni sekuqala siyogcina esahlukwaneni selishumi siphinde futhi sifunde isahluko semashumi lamane siyogcina esahlukwaneni semashumi lamane nakubili. Isifundo sethu sesibili sitholakala encwadzini yokuqala leya ebadleni baseKorinte isahluko selishumi nesihlanu siyaqala ukufunda ke isahlukwaneni semashumi lamathathu nesihlanu siyesahlukaneni semashumi lamathathu nesiphohlongo siphinde sifunde isahlukwaneni semashumi lamane nakubili siyogcina isahlukwaneni semashumi lasihlanu. Livangeli ke ngekulandzisa kwaLuka longcwele isahluko sesithupha siqala ke isahlukwaneni semashumi lamabili nesikhombisa siyogcina isahlukwaneni semashumi lamathathu nesiphohlongo. Ingoma leyalulela livangeli ingoma yelishumi nakune ingoma yeluthando ingoma yelishumi nakune ingoma yeluthando. Siyethemba ke bazalwane ukuthi nitayithokotela lenkonzo kanye nathi siyacela ukuthi nibapinde nalabanye ukuthi buyani sonzelani la inkonzo ingenile asilalele sihlanganyele ndzawonye sikuthokoze simkhonde uNkulunkulu inkonzo yesidlo yeseswati lehlatshelwako egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Inkonzo yethu ke bazalwane iyatholakala iqala ekhasini lelikhulu nakune ikhasi lelikhulu nakune. Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi thumisani inkosi yithumisani ninetinte nkosi akabonge uNkulunkulu yise nendodzana nabo yalongcwele alibonge igama lakhe nyalo nanini akathunyiswe uNkulunkulu losezulwini kube nekuthula nelothando kubantu Nkosi uNkulunkulu Nkosi yasezulwini siyakubabada siyakuthumisa sikhuleka kuwe siyakuthumisa siyakubongela udumo lwakho lolokhulu khulu somandla babe osibotsana letelwe yodwa Jesu Kristu Nkosi uNkulunkulu mfana yankolo futsana yeyise lesusandonote mhlaba sihawokele wena losusandonote mhlaba sihawokele wena losusandonote mhlaba yebukela kuthi
sithethelele sankulunkulu yise sihawokele obekwewetwa lodwele uwewetwa loyinkosi uwewetwa Kristu kanye namoya lodwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise amen. Asithandaze uNkulunkulu somandla, tinhliziyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa kuwe, kude lutholo lufihlelwe wena. Geza imicabango yetinhliziyo tethu ekuphefumula kodwa umoya wakho lodwele. Sisikuthande ngalokuphelele, silidumisa lokufanele igama lakho elidwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Usise hawokele Kristu si hawokele Yesu wathi uboyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wekuqala newesibili omkhulu. Newesibili-ke ufana nawo ukuthi wona bothanza amakhelwane wakho njengoba utithanza wena. Le mithetho lemibili kubambelele yonke imithetho nebaprofeti. uNkulunkulu-ke walithanda live kakhulu kangaka ukuthi wathima de wanikela ngeNdodana yakhe nekuphela kwayo kude kuthi noma ngibani okholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Bathandekayo, sikholelwa kuyo ingadi yeNkosi ngomsindisi wethu Jesu Kristu. Asivume intono tethu simisele ngalokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke abantu. Asithandaze uNkulunkulu somandla, Baba wethu osezulwini, siyathokoza siyavuma ukusonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabangana ngekukhulumana ngekwenda nangakwendile bekufanele sikwende ngenxa yeNdodana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, senze sikhonde ngekhamba lokusha kude ligama lakho lidluliswe. uNkulunkulu somandla lokuthethelela konke labaphendwa ngeqiniso, akasihawukele asithethelele intono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kungeni konke, asigcine kuphila lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sithandazele umthandazo wanamuhla bathandzelayo. uNkulunkulu lona emusa usifundisile ngeNdodana yakho ukuthi uthando lokugcwaliseka komthetho sende ukuthi sikuthandze ngezinhliziyo zethu tonke, sithandze nabomakhelwane njengoba sitithandza thina ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lophila kusa nawe namayilo engcwele uNkulunkulu munye nyalo naphakathe. Amen. Sitawuhlala phasi ngebathandekayo sithole imfundo tethu nanamuhla. Siyambusela libandla egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sifundo sekuqala sibhalwe encwadzini yaGenesis sahluko sama-45 siqala evesini lesithathu. Josefa watshela bomnakabo wathi, phela mina nginguJosefa, babe usaphila yini? Kodwa bomnakabo abazange bakhone kumphendula ngobe babe sethuke kakhulu. Josefa wakhuluma kubo wathi, ngicela senisonzele la. Nembala basonzela wathi kubo, nginguJosefa umnakenu, lena mthengisa eGibhithe. Kodwa ningakhathateki futhi ningahlupheki ngekuthi nangithengisa la. Empeleni uNkulunkulu lo wangithumela ukuthi ngide kule ndzawo abendela ukuthi nginenvumo
ngifika lapha ngite usinzisa impilo tebantfu. Kusengumnyaka wesibili lona indlala igungetse umhlaba. Kusasele leminye iminyaka lesihlanu kungalinywa kungafuna. Ngako uNkulunkulu lowathi nginendulele ngekuta lapha kute anilondolote nibe yinsali emhlabeni nisinziswe kube ukhululwa lokukhulu. Ngako ke akusini lena ngithumela la kodwa uNkulunkulu. Seungende ngaba nguyise wa Faro nenkosi yendlu yakhe nembusi etikwelive lonke laseGibhithe. Sheshani nibuyele kubabe nifike nimtshele nithi Joseph indodana yakho uthi uNkulunkulu ungende ngaba inkosi eveni laseGibhithe lonke. Shesha wehle utekimi ungalibali. Utewuhlala eveni laseGosheni ube seduze nami wena nebantwa bakho nebatukulu bakho nemihlambi yakho yetimvu netinkomo nako konke lonako. Ngitakunakekela kahle nani lapho ngobe usasele iminyaka lesihlanu yendlala. Angifuni ukuthi wena nendlu yakho nako konke nife nibulawe indlala. Bonke labomnakabo wabanga akhala emva kwaloko bonke labomnakabo base bakhuluma naye. Livi lenkosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Sibabusele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Lihubo lanamuhla lihubo 37 litholakala ekhasini 653. Sicala evesini yokuqala sitalifunza ngokwetayelekile kepha sifunze sifike lapho lijutshwa khona ngekhatsini bese bazalwane bayachazela. Sitabe sesiphetha ngemavesi ekugcina leli hubo elangu-14 na-41 1 to 11 40 41. Ungandihluphi ngalabantu. Ungahawukeli kulabela lokubi. Ngobe phela lababi bayosheshe bashade njengetshani. Babune njengembuya. Themba kusimakadze wende lokuhle. Hlale eveni ube kumnanzi bekudla emadlelweni laluhlaka. Yena simakadze abe injabulo yakho. Yena-ke utawukupha lokufiswa yinhliziyo yakho. Ngela indlela yakho kusimakadze. Umethembe yena-ke uyakukuthathela tinyathelo. Ukulunga kwakho uyawukwenda ugcame njengekukhanya. Nebuqotho bakho bukhanye njengemini. Kula emva simakadze umlindzele ngesineke. Ungahawukeli umuntu olonothando kubuzeki bakhe. Bambe ungagqutheli. Luyekele lulaka ungacansuki. Ngoba lokho kubanga kona. Bendi banokubi batakushabalaliswa. Kodwa labalenzela simakadze bayakudla lifa lemhlaba. Emva kwesikhashana bendi banokubi bayawunyamalala. Yakutsi uyabafuna bangabe basatfolakala. Kodwa labamnene bayawulidla lifa lemhlaba. Ale kahle batijabulise ngekuthula lokukhulu. Insindiso yalabalungile iphuma kusimakadze. Usiphephelo sabo ngesikhathi sekuhlupheka. Simakadze uyabasita abakhululi.
funa abasinzise kulababi ngobe babalekela kuye abe siphephelo sakho. Bathandzekako egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Sifundise sibili sibhalwe encwadzini yokucala yempostoli Paula abhalela libandla laseKorinte sahluko selishumi nesihlanu. Sicala kufundza evesini lemashumi lamatsatfu nesihlanu. Lomunye utawutsi labafile bavuswa njani? Beta banemtimba lonjani? Silimanzili awati ukuthi lokuhlanyelako wena akukutfoli kuphila kungakafi kuqala. Futhi loko lokuhlanyelako usuke ungahlanyeli lona likhaba, kepha usuke uhlanyela inhlanyelo lengesilo likhaba, noma ngabe yakolo nome ngabe yalokunye kepha uNkulunkulu unika inhlanyelo simo sayo ngekutsandza kwakhe. Mulolo nalolo luhlobo lwenhlanyelo lunesimo salo. Kunjalo ke kuvuka kulabafile kuhlanyelwa kunekubola, kuvuswe kunengaboli. Umtimba ungcwatshwa unekudzelwa, uvuswe unengatimulo. Ungcwatshwa unebutsakatsaka, uvuswe unemandla. Ungcwatshwa ungumtimba wenyama, uvuswe ungumtimba wemoya. Nangabe ukhona umtimba wenyama, kusho kutsi-ke ukhona nemtimba wemoya. Kanjalo futhi kubhaliwe ukuthi umuntu wekuqala Adam waba umuntu lophilako. Adam wekugcina waba ngumoya lonika uphila. Kepha kwekuqala akusiko kwemoya kodwa kwenyama. Bese ke kwesibili kuba kwemoya. Umuntu wekuqala wavela emhlabeni aluthuli, umuntu wesibili wavela ezulwini. Njengoba abenjalo umuntu weluthuli, banjalo nalabo laba beluthuli, nanjengoba anjalo umuntu wasezulwini, banjalo nalabo laba basezulwini. Futhi ke njengoba sinelutho lwalona loweluthuli, kanjalo siyawuba nelutho lwalona wasezulwini. Nginitshela naku bazalwane bami ukuthi inyama nengati akunawulidla lifa lembuso waNkulunkulu, nekubola akulidli lifa lelingaboli. Livi leNkosi leli. Akabongwe. Sitawusukuma-ke bathandzekayo sivule ekhasini lemakhulu lamathathu nemashumi lasihlanu nakutsatfu 353. Site usho kanye kanye ingoma yeluthando, ingoma yanamuhla, ingoma yelishumi nakune, ingoma yeluthando. MaKristu asithandzane ngobe luthando luvela kuNkulunkulu. Lothandzako utelwe nguNkulunkulu uyamati, kodwa longathathi akamati uNkulunkulu. Thando alutifuneli kwabo, aluvani nemaduku, aluthokoti ngekungalungi, kodwa luthokotiswa neqiniso. Uthando luyabeketela, lumnene,
alunamona alutigabatisi luthando alutikhukhumeti alumetseleli umuntfu luthando luyameketela tintfo tonkhe lukholwa tintfo tonkhe luthando luyetsemba lukhutsata tintfo tonkhe luthando lungeke luphele kepha kuprofeta kuyakuphela tilimi tonkhe tiyakuphela nekwati kuyakuphela ngobe kwati kwethu akukapheleli nekuprofeta akukapheleli lapho sekufikile lokuphelele lokungakapheleli kutawukwendlula kwanyalo ngathi ingcenye kodwa ngaleso sikhathi ngiyakwatinga lokuphelele njengoba ngatiwa ngalokuphelele kukhona tintfo letitsatfu letingeke tiphele kukholwa kwetsemba neluthando kodwa lokukhulu kunako konke luthando udunyiswe yesene mpotsana namoya nonwele ngoba bebunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo uya kuba njalo kude kube Sime bathandekayo silalele ivangeli lanamuhla. Inkosi ayibenande nawe futhi lalela nitindzaba letinhle ekulandzisa kwalokhu alomngcele Sakho sesithupha siyaqala kufunda esahlukwaneni semashumi lamabili nesikhombisa akaniswe Kristu umsenze wethu kodwa ngimitshele nabo ninelelele tsandzani titsa tenu niphatse kahle labo labanidonsayo babusiseni labanitelikisako bathandazeleni labo labaniphatsa kabi nangabe umuntu akubukula esihlathini nike nalesi lesinye naso asimukule nakathatha libhanti lakho nike nelihembe futhi wonke lucela lutho kuwe nike nangabe umuntu athatha into yakho ungamhambeli nani labanye bantu lokhu lenifuna ukuthi bakwendekile anitsanza labanitsanzako pho ningasibheka kanjani sibusiso netoni titsanza labatitsanzayo naniphatsa kahle labaniphatsa kahle kodwa ngasibheka kanjani sibusiso ngisho netoni nato tenda njalo nalentsheleka labo lenetsemba ukuthi batawuphinze banibuyisele kodwa ngasibheka kanjani sibusiso ngisho netoni tiyatshelekana tibuyiselane cha tsandzani titsatele nitendele lokuhle nitsheleke ningabheki lutho yaba nembuzo lomkhulu ezulwini nibe ngemadodzana alosithi kwako konke ngobe kunemusa kulabangabongi nakulababi nibe nesihawu njengoba neyihlo anesihawu ningabehluleli labanye bantfu khona ningetawuhlulelwa nguNkulunkulu ningabalahli labanye khona ningetawulahlwa thethelelani nani niyawuthetheleni hanini nani nitawuphiwa tipho letingakagcitwa tigcwaliswe konke lebe ningaphatha ngako lesilinganiso lelinganisa ngaso labanye nani uNkulunkulu uyawulinganisa ngaso nalike livangeli la Kristu
siyakubingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Ndawucela sithandaze. Baba wethu egcwele ngomandla, uNkulunkulu welithando, uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wesihawu, uNkulunkulu lophakeme lonke konke. Namhla babe kulolu suku siyabonga ukusinikana lethuba Nkosi lihlanganyela ndzawonye ukuthi besingeva livi lakho njengoba selifunziwe kwabaNtongcwele lene liphile litinde lihlale ngekhathi tingcondweni nasetinhlitiyweni tethu kude ukuthi Nkosi sifananiswe naKristu ekuhambeni kwethu, ekwendeni kwethu, ekukhulumeni kwethu nangako konke lesingiko kwabaNtongcwele. Sende sikulambele wena kwabaNtongcwele, sende sikulangadelele wena Jehova loNkulunkulu longusimakaze. Namanje namhla kwabaNtongcwele sinikela tinhlitiyo tethu nezingcondo tethu kuwe kokuthi Nkosi wende umsebenzi wakho uphelelise wekusenda Nkosi sibe bantu beluthando egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Yenda-ke Nkosi emavi emlomo wami nezidla kwakhe inhlitiyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova dwala lethu laphakade ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Bandla lingahlala phasi. Kulisonto lesikhombisa-ke abathandekayo emva kokubonakaliswa kwayenkosi yethu, isonto lekugcina emasontweni ekubonakaliswa kwayenkosi. Imfundo dime ngaloluhlobo-ke abathandekayo. Isifundo sekuqala siphuma encwadini yaGenesisi isahluko se-45 likubo kwaba likubo ne-37. Isifundo sesibili saphuma encwadini yokuqala ebandleni labaseKorinte isahluko se-15. Livangeli zevale lilandziswa uLuka loNgcwele isahluko sesithupha sase sihlabelana nengoma ye-14 ingoma yemthamo. Sihloko bazalwane lesishumayela itibaso namhla sihloko lesithi kwembula uNkulunkulu ngekuthanza. Kwembula uNkulunkulu ngekuthando noma kumbula uNkulunkulu ngekuthanza. Lesi-ke bazalwane selisonto lethu lekugcina emasontweni ayo kwembulwa kwayo inkosi lesekatawulandzelwa-ke lisonto litawulandzela kutaba ngilo lisonto lokuguqulwa kwesimo senkosi yethu bese emva kwako sesingena-ke kiso sikhathi sekutintsiba sikhathi salent bazalwane. Namhla-ke lisonto lekugcina bazalwane kulamasonto lalapho sisebenzisa khona umbala loluhlata emasontweni alent njengoba sathi sibenemasonto lamane embala lomhlophe namasonto lamathathu embala loluhlata. Lesikhathi-ke bazalwane sekude noma khona lesikhathi sekubonakaliswa kwenkosi yethu Jesu Kristu siqale sembulelwa embula yona ebantwini ngetindlela letininganingi letehlukahlukene ngetento nangekukhuluma. Sigcineke sesingena-ke emasontweni lamathathu lalapho sesikhuthathwa khona ngokuthi ake ngithi-ke nyalo lese simembula lo Kristu ebantwini bambone lo Kristu bantu babone amandla akhe bamthande bamkhole bamsebentele yena. Siyakhuthathwa bazalwane kulesikhathi kwembulwa kwayo inkosi ukuthi simkhombise uNkulunkulu noma ngabe timoti njani, simkhombise uthando lwaNkulunkulu kubantu, siqhubeke sikhuthaze libandla ngokuthi likhule lize lifanane naKristu. Sikhathi sekwambulwa kweKristu sikhathi lalapho silibandla sibitwa khona ngokuthi hayi singagcini nje kumati Kristu kodwa siphinde senebantu ngokuthi bamati Kristu kuze ngokuthi live litewusindiswa bathi ngokuthi Kristu yini la imelele yini la ngini. Kubuhlungu abazalwane ngokuthi ikhathi letifana naleti sikhathe libandla lithulile lingakhoni ukuveta Kristu, lingakhoni ukuveta umqondo waKristu etindzabeni letikhona. Ungaba tindzawo tetemnotho, ungaba tindzawo tetembusave, ungaba tindzawo tasemakhaya temindeni. Libandla lifanele likhulume livete kokuthi inthando yaNkulunkulu, inhloso yaNkulunkulu ngunako. Silive singakwenda konke sikwende kodwa kwaNkulunkulu nendlela lifanele sikwende ngayo indlela nayo. Kude ngokuthi kutewuncipha kutonzana, kutewuncipha kuhlukubettana, kutewuncipha nekuhluphana bathandzekayo emhlabeni. Umthetho-qotho waNkulunkulu wanze emhlabeni. eTestamentini lelidzala-ke isifundo sethu sekuqala sibuka impilo yaJosefa bathandzekayo. Lala sifundza lokuningi khona, ikakhulu indzaba yekutsanza nendzaba yekubeketela nekumelana netimo letimatima naletilukhuni. Simelane nalobubi lokwentiwa kithi
Josefa waqhubeka wabathatha umnakabo khathaloku bamthatha bamthengisa waqhubeka Josefa wabathatha abantu baseGibhithe khathaloku bamthatha bamfaka enkulukuthi bathi umuganile angase wena lutho uyasikhombisa ngokuthi uNkulunkulu inhliziyo yaNkulunkulu la ifisile ukuthi bebantu bakhe inhliziyo lekanjani Josefa abe namandla onke ekubabopha abashaye ababeke emaqala langekho bomnakabo kodwa akazange kwende konke lokho kwawasebenzisa kahle emandla nemagunya uNkulunkulu abemnikete wona ngekuthi bekade inhloso yaNkulunkulu ukuthi amnikete amandla nemagunya kwakini uzwe ayiveta bomnakabo ukuthi uNkulunkulu ulethile kulendzawo kude kokuthi into unendvulela ningade uhlupheka ngesikhathi sehlupheka sesifikile kodwa ngithole ukuphila njengoba uNkulunkulu amlethile ngefika lendzawo la sengiphathile omkhulu khona sengikhonile bakhombisa ukuthi asithatheni isilime sivune sibeke inqolobaneni senele thina kufika somiso seminyaka lesikhombisa ungabi khona kuhlupheka kodwa kube nekuphila nani ningizwayeli nikwazi ukuthi niphile nisize njengoba wababida wathi abete batawuhlala eGosheni batawuhlala bathole nanabo kuloko lokuhle uNkulunkulu beka kwenele eGibhithe kwalipha sivuno lesikhulu ngokuthi kwakunemprofethi noJosefa lowakhona kwathi ukuthi inhloso nengqondo yaNkulunkulu ithini nathi ke bazalwane siyabidwa ngokuthi siyathi inhloso nengqondo yaNkulunkulu ngetimpilo tethu ngetimpilo tethu kubantu nje bazalwane ukuthi sibantu sidaliwe inhloso yaNkulunkulu yini akusiko ukuthi sibulalane sitonzane kodwa ukuthi sithathane sakhale silekelelane siphakamisane bathandzekayo umuntu ke bazalwane ukuthi ngabe siyathi yini ngokuthi uNkulunkulu la sinikete bona lesinako usinikele kuthini Josefa wathi ukuthi amandla nengcebo nako konke bekanako uNkulunkulu abamnikeleko ukuthi kwanze umbuso kaNkulunkulu nethando yaNkulunkulu nathi bazalwane usinikele uNkulunkulu emandla usinikele uNkulunkulu umcebo usinikele uNkulunkulu emathuba ngokuthi tonke lezinto sithi sisebenzisele ukuthi siphakamise yena simdumise abantu bambone ngemithando lesitawukhomba kubo labantu khathaloku sinemandla sinemcebo sinako konke sivele sibantu labatawukhombisa uNkulunkulu bathandzekayo kuze ukuthi inhloso nemaqhinga kaNkulunkulu ngetimpilo tebantu tiphumelele siyadzinga ke bazalwane ukuthi sivume ukuthi sendlule nasesikhathini tebuhlungu netikhathi mhlambe ukuthi sisephuke emoyeni sathi ukuthi uNkulunkulu utawusendlulisa asifikise esigabeni lapho sitaba khona kunqoba kude ukuthi kube nelithumo lwempilo lakhe lithumo lwakhe uNkulunkulu ngathi njengoba nje waba nelithumo laNkulunkulu ngaJosefa lowenda imangaliso bamangala abantu bakaIsrayeli ukuthi lona bengadingana lona wathi kanjani likubo bebathathekile sitholile namuhla yasikuthanda ukuthi asingakwazi asingavi ibuhlungu nasibonela abantu baphumelela ngoba bazalwane impumelelo yabo yesikhashana baphumelela nje kugcwele inzondo basebenza into ngenzondo bemuqa labanye izinto zabo babulala labanye bahlasela labanye babaniketa ikhathi letinkhunda letimatima uthi uNkulunkulu asingakhathali uthi uNkulunkulu asingakhali ngoba yena utawusephula asekuhlale nje ucabange ukhumbule nawe sesemncane labo guluva labe bagebenga emabhange bebagebenga abantu labe bababosidlali labo guluva la bebathatha imoto labe bathekisa idzakamiva bakuphi namuhla nabaloko bakhumbulako nawe sesemncane intombi yabo abasekho ushabalele lentabo njoba lisho lithi asikakhathaleki kakhulu ngabo ngoba kuphila kwabo kwesikhashana emva kwaloko kushabalele ngoba baphambene nethando yaNkulunkulu baphambene nesifiso saNkulunkulu ngebantu bakhe kufaneleke bazalwane sethembe sifunze kwethemba uNkulunkulu ukuthi noma ngabe uNkulunkulu kangakanani nokumadima kwani isho njalo kubo asinethembeni uNkulunkulu noma ngabe impilo isijikijela ngalokukhulu lokungakanani siqhubeke sinethembe uNkulunkulu ngoba yena uyawusephula ngesikhathi lesifanele njengoba abephula Josefa wathatha Josefa wafakwa ukuthi ayothengiswa kodwa ngamandla kaNkulunkulu sitshela ukuthi kwathi nakefika endini kwakuqhubeka kwaba phansi lokukhulu eveni kwaba nelibuko Josefa ngekubekade uNkulunkulu
bekafake iphupholane enhlizweni yakhe nalapho abephupha khona lilanga letikhanyeti nenyeti ukhothama embi kwakhe bomnaka bokwazi bamkhotela kodwa siyabona namhla sekwenteka sebafika vele bathe ukhothama embi kwakhe ngoba liphupho lakhe ladlula kuNkulunkulu akalilahlanga wahlala kilo wahamba nalo kwaze wabona nokuthi imone edlula into kuJosefa edlula into ngoba kufuna ukuthi kufezeke iphupho laNkulunkulu ngabe kulandini naliphupho laNkulunkulu ngawe ngoba uNkulunkulu kufanele simele sibephelo sethu nesinziso yethu ngoba yena uyasisinzisa asephule kuto tonke intimo ngato tonke ikhathi sisaqhubeka abazalwane incwadi yabaseKolinte iyasikhuthaza ngokuthi asikhumbuleni phela ngokuthi umoya umtimba wenyama sesedlulile kiwo sangena emtimbeni wenyama kuthi ethi sikwati ukuthi sithandze bazalwane sikhombise uNkulunkulu ngelithando sidinga ukuthi siphile sihlale sisemoyeni waNkulunkulu ngoba inyama nawutawuhlala uphile kuyo iyahamba ikhathale iyahamba ibuquke kodwa uNkulunkulu nawuhlele kuye emoya waNkulunkulu akaguquki kunjalo lakushintsha namhla ukusho kuze kube phakathi bantu nje labaguqulako bese baguqula ukuthi namhlanje sokuthinde abe angase uNkulunkulu wakusho lokho bekavele akhuluma into yenye kusukela ekuqaleni kude kwenyama siyabitwa ke bazalwane ngokuthi sendlule esigabeni sekuba-Adamu salo singena ngokuthi sibe ngoKristu lalapho kunemusa khona lalapho inthando yaNkulunkulu ibekwa ngetulu kwathi tonke into sithobela inthando yaNkulunkulu ngoba siyathiwa ukuthi likhona ilanga lalapho uNkulunkulu ayawusinika khona imitimba lengaboli leyawuvuswa ivuselwe empilweni lomphakathi kodwa kuze sifike lapho bazalwane kufanele ukuthi sibe bantu labakhombisa uthando kaNkulunkulu singena-ke emvalelini sesiphethe abazalwane lalapho Jesu Kristu asikhuthaza khona ukuthi phela thine bazalwane singemanxusa ebuswa kaNkulunkulu lekuletha indzaba yothando emhlabeni ngoba luthando luyadzingeka uyasethembisa keKristu bazalwane ukuthi akusiko kuningi akusilo ngakanani mhlawumbe la siniketa kona kodwa asathi ukuthi tonke into esitawedlula kito siyawukhona ukuthi sithi inqobe uyabekisa Kristu ngokuthi bantu mhlawumbe bayawukwenda lokwa nalokwa kodwa ukuthi noma kulukhuni bantu basibhekisane nale badlala kanjani kodwa thina siqhubeke sibe bantu labathandzako ngoba luthando lulwimi loluvakalako lulwimi loludzingekako emhlabeni lolutawukwenta ukuthi inthando yaNkulunkulu ibonakale inthando yaNkulunkulu yadeke futhi luthando bazalwane lolwenta ukuthi Jesu Kristu akhethe kuyawubulala esiphambanweni avumele lihlazo lokuba sesiphambanweni ngoba abethanze ethini abonile ukuthi siyadzinga ukuthi sihlengwe sikhishwe ebumnyameni kwakhona ukuthi amelane nebuhlungu bonke nezinsizi zonke nekuhlekwa konke nekuhlambaladwa konke ngenxa yokuthi abegcwele luthando avuke futhi ebhili emgomeni ngokuthi uNkulunkulu ungilethele ini lomhlaba ngiyawuphumelela ngokuthi ngibuke kuye ngethembele kuye sinesayeke bathandzekayo ekuthenini sisaphila sisekulo mhlaba sibe nesiqiniseko sokuthi kwenta kwethu ukukhuluma kwethu ukuhamba kwethu nekuphila kwethu nokukhombisa uthando lwaNkulunkulu kubantu sibathathe bazalwane bethu sibathathe labangasiko bazalwane sibathathe nalabatitha tethu njengoba asikhuthaza Jesu singabatonsi singabaqalekisi kodwa siqhubeke sicele ukuthi Nkosi iguqule impilo zabo bende bakubone lokusha nalokuhle lokuKristu Jesu sathi bazalwane ukuthi uNkulunkulu akajabuli ngokuthi bantu basukume bamebetele ukuthi bamaKristu bona bamthatha kodwa nasesefika entembeni tabo sekufika ekhambeni kwabo utholakala ukuthi bantu bentongo bantu lababulalako bantu labathukuthela kakhulu bantu futhi labafuna ukudiphiziselela ngaso sonke isikhathi bantu labanemagqubu uthi uNkulunkulu asinakeni bantu labanjalo kodwa sibe bantu beluthando sibe bantu abakhombisa uthando phakathi uNkulunkulu akasisidayo bazalwane sikhombise uthando lwaNkulunkulu sikhombise umusa waNkulunkulu lala sikhona khona sikhombise ukuthethelela kwaNkulunkulu lala sikhona khona ngoba uNkulunkulu utawukhona njengoba njana uNkulunkulu na Jesu Kristu na Josefa bakhona sibathethelele bakhona sibahambele baqhubekele embili etsambeni yaNkulunkulu nathi bazalwane ngekukholwa nangekwe
nokwethemba sitawukhona ukuthi sikwende konke lokhu egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Asibeni bantu beluthando. Amen. Mithandazweni yethu yanamhlanje bazalwane sitawuthi sisathandaza nje lapha eviki sikhumbule iDiocese yaseBrecken, sikhumbule libandla leHoly Trinity leSemontified, sikhumbule-ke naloyo sitako bekushumayela Linda Walls nemsebenzi ke wabo ukuthi solo bafuna bathandaza bathi Nkosi siphe umfundisi kwangathi uNkulunkulu angabahambela embili abaphe incebo letawubasita ekwendela umsebenzi wabo uqhubeke kuye embili. Sithandazela neDiocese yase-Iowa, sithandazela uBishop Sewland, siphinde sithandazele nokuphumelela kwalabo lapha umsebenzi wokushumayela. Sithandazele iSt Paul Indian Mission leSeSiou City, sibeke ikakhulu Marilyn van Duffelen, siphinde sithandazele libandla leSt Thomas and Calvary, sibeka Patricia Johnson naStacy Gerhardt. eDiocese yaseSwatini ke mithandazweni sikhuluma iparish yaseSpiki, sikhumbule Archdeacon Bheki Mabhongo lokumnyana ayibile akanye nemfundisi Ernest Mnisi nemfundisi Isaiah Dlamini kanye nebashumayeli bonke bogosa nelibandla lonke. Nakhona sicela ukuthi uNkulunkulu alifedobalise akhulise lebandla liqhubeke kwende umsebenzi walo ukuthatha lapha bekuthandzana nekumthandza yena uNkulunkulu. Sithandazeleke futhi neDiocese yaseHighfield, siletha kakhulu libandla iAll Saints, sibeka-ke umfundisi Robert Simelane kanye nemkakhe Zanele, nabo sibacelela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abe nabo abahole abasebenzise emsebenzini wakhe, aphinde ahlangabezane nezidingo zabo, abeke babe bantu benthando, bantu labayawuthobela inthando yabo. Bathandekako asisondele kuNkulunkulu sitibike ngemthandazo, ngakho-ke libandla lingazitha. Luthando loluphelele lonemusa nesihawu lesigucula sono sibe uphila, luthuli lwesikhashana lube ingadimulo yaphakathe. Siphe namhla lukholo lolunemusa kude kuthi njengaJosefa nakathengiswa ebugcileni, simelane netilingo tethu ngesibinzi, siphinde sibe sibusiso ebanganini nasetitheni ngekufana. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi sikhondi sakho Josefa samelana nebulukuni nebumadima, kepha saqhubeka njalo sakholwa ukuthi lokuhle uyawuphumelela. Siphe sonke lolukholo loluvivinye ngalendlela, usigcine kude tonke tintfo tihlangane ngekwenzando yakho uKristu, Adam lomusha loletse lithemba emhlabeni. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Condzisa uhole umbishop wethu lomusha, uhole bonke bafundisi bashumayeli bavangeli netisebenti telibandla letikusebentela ngekwetsembeka kukhombisa sihawu neluthando lwakho ebantwini. Busisa yonke indzawo lapho siva khona livi lakho, semukele emasakramente akho, siphindze sikhonde bomakhelwane bethu egameni laKristu. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Sitabonge batali labaletse bantfwana babo uKristu emandini embhabhatisweni longcwele, ubaletse futhi labo bantfwana uye ekumkhonteni nasekumsebenteleni, kude kuthi aqhubeke abathathe etandleni takhe ababusise ngelivi lakhe. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu.
Yena luthando lwakho luphumelele kithi Nkosi. Sikhole futhi singabheki uboma kepha sithande tithathethu site nalaba sekudzingeni cedza konke kutondzana nekulwa kwente kucolelana ubuse emkhatsini wetfu njengobe ingati ya Kristu imbonyatono tetfu embi kwesihlalo sakho sebukhosi ezulwini. Nkosi ngemsa wakho. Vakuthandaza kwethu Phakamisa bohulumende netiphatsimandla nabo bonke lababitelwe kutsi babukele inhlalakahle yebantu bakho emaveni nasetiveni nasemangweni. Busisa kutsi njalo bafune umtsetfo kulungisa kuthula nekulingana nekutsi bavikele imphefumulo ite ute uhambe ngekwendalo yakho. Hola bonke ubavikele labanakekela bavikele impilo ngekutikhandla labo labasebentela kusivikela nalabakhulumela labahlukumetekile. Nkosi ngemsa wakho. vakuthandaza kwethu Futa bonke labakhathatekile, philisa labagulako ngekwentsandvo yakho, uqinise ngemsa wakho bonke labo labahlushwako emtimbeni nasemphefumulweni ngekubaphilisa ngemivimbo ya Kristu. Yiba nalabafako nalabanesitunge ubaphe kuthula ekugcineni nelwati lwekutsi uhlala ukhona. Thuthuta labashonelwe tihlobo phani bantfwana bakho kubeketela nesibinzi sekumelana nako konke kuvivinywa ngelitsemba leli kuKristu. Nkosi ngemsa wakho. vakuthandaza kwethu Nkosi siyakubonga ngesipho selisakramente lengcwele, siphe inhlitiyo lengilo sisalungisela kudla nekunatsa umtimba nengati ya Kristu luqobo kute kutsi ngayo sihlonyiselwe kukutsandza ngetulu kwako konke nekutsi sitsandze bomakhelwane njengobe sititsandza. Nkosi ngemsa wakho. vakuthandaza kwethu Babe longcwele uletse indalo yonke ebukhoneni bengadimlo yakho uqhubeke ubonakalise indvodzana yakho njengemsindisi. Letha kuphola kuwo onke emanceba, uhlanganise lokwephukile, ukhulume liqiniso kuyo yonke inkohliso, uvete kukhanya kwakho kubo bonke umnyama, kute kutsi indalo yakho ite ubona inkatimlo yakho imati na Kristu. Babe ubuyisa tonke tintfo kanye naye ekupheleleni ngekwentsandvo nesikhatsi sakho. Uma Kristu avela nalabalele bavuswa, siyacela usibale natsi emkhatsini walabangcwele bakho, wembatsise lokubolako ngalokungaboli, usiletse empilweni yaphakatse ngaye yena loyo Jesu Kristu indvodzana yakho inkosi yetfu lophila abusa kanye nawe na moya longcwele uNkulunkulu munye manje naphakatse. Amen. bandla lisukume siyokwamukela ukuthula. Lalelani emavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Ngimnika umyalo ngithi thandzanani njengalokhu nami ngilithandzile. Nani-ke thandzanani, nanithandzana kanjalo konke bayakunati ukuthi
bafundzi babo. Sindzisi wethu Kristu kuyinkosi yekuthula nekwadzisa umbuso wayo wekuthula kungenamkhawulo. Kuthula kwenkosi akwenani ngetikhatsi tonke. Wazi. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga ukuthembeka kwenu komnikelo, sibonga labo labawufakile umnikelo ebhange nalabo labawulethile enkonzweni ukuthi siyawubusisa. Siyawuthandazela bazalwane sikanye siphinde sikhumbule ukuthi laba abafaka ebhange bakhumbule ukuthi bathumele ehhovisi umlayezo lotawukhona ukuthi ukhombise ukuthi leyo mnikelo kufanele uhlalile kanjani. Imali yekweshumi, imali yemnikelo, imali yokubonga kwemndeni, imali-ke njengoba sesiyawungena-ke u-Easter, nemali ya-Easter, imali futhi yalento bathathekayo kanjalo siyibuze ngaleyo ndlela. Sirilele kanjani yethu bese sibonga ngemthandazo wecala ekhasikile 116. Kanye bakhongosi kukhulu nemandla nendumiso nenkathikiro nemikhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusezinhlabeni kwakho konke kuvela kuwe thine sinika kwakho. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wethu tonke, ngemsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe entathathe bantu sitakuba sikwase kuphila kithi. Liselo sempini nemsebenzi wentathathe bantu litakuba insebenzi insiso kithi. Sitawusebenzisa umthandazo wekugcina, umthandazo wesine wokubonga ekhasini elikhulu nemashumi lamabili nakune. Umthandazo wesine wokubonga. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, yenyusani tinhliziyo tenu, siyatenyusela enkosini. Asiba Nkosi uNkulunkulu wethu, ufanele ulungile umbongele umthumisa. Sikunika umthumole kubonga uNkulunkulu somandla ngenkotsane yakho nethandzeka yakho.
Nkosi ngempela ukudumisa kwethu ngayo inkosana yakho umsizisi wethu Jesu Kristu athi ngebusuku lanikelwa ngabo ehluphekeni nasekufeni sithatha sifa wabonga wathi thathani nidle lokhu ngumtimba wami lo hlehlelelwa nini. Jesu Kristu na nesikwa lesi
kulabo asisiyoyela inhlanganyelo yemkibawo Nkosi yethu Jesu Kristu na for
Sikhetha-ke bathandekayo inkonzo yethu ekhasini elikhulu namashumi amabili nesiphohlongo ngomthandazo siqala esigabeni samashumi asiphohlongo nesithupha. Bonga nisibakathe ngoba anemusa siyabonga Nkosi nanamuhla usukubuta umthoba beluthando ukuthi sikwembule emveni sikwembule beluthando sitholele bakwethu lalapho kubandla lakho lehluleke khona kuhamba emthandweni sitholele Nkosi lalapho singakhombisi khona luthando kuwe sahamba sayothanza ithiko letinge sasuka kuwe sende bakwethu lusekeleleke luthando esinalo ngawe luthando futhi lesithandzana ngalo sibazalwane neluthando lesiyawuthanza ngalo kumakhelwane bethu sithandze Nkosi ngisho kithi ade siyabonga ke baba ngoba ngalihlalo lentwele sodlile ngempimane ngathembotsana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu wasigcina ngemisa wakho emdimeni wayo intodzana yakho loyihlangane yabo bonke labakholwako sikeba ukuthi sibekethele njengamakholwa laphila ukulungiselwa lomdwele nokuthi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenzeni imithando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu khona usala nawo namalo ejwele inkulunkulu kunye kutebwe nanini sikhulela kanye sithi babeni kaThemanga sidikela kuye Jesu Kristu Nkosi yethu kuwese umhlatshelo philako sibelele ngemandla kwakho lomgcwele sihambe sibelele idumole Nkosi bakho siyawuthandaza umthandazo we-Afrika. Nkulunkulu usisa e-Afrika gcina abantwana bayo hola abakhona bayo wephe kuthula Jesu Kristu. Nkulunkulu yise wasithatha wasenda sempileka ngalomthatha kuye uNkulunkulu inkodzana lowasithatha wasikhulula endleleni ethu ngengadi yakhe uNkulunkulu mwalo ngcwele lothela kabantu uthando lwaNkulunkulu enhliziyweni yethu uNkulunkulu munye weqiniso akube thando lonke nenkathimo yonke ngezikhathi zonke naphakade bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza konza konke kuyatigcina inhliziyo yethu nemicabango yethu simathi simthathe uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkodzana namalo engcwele asibe kithi njalo asithi amen siyabonga sesinayo umbishophu emva kwesikhathi lesedabo eminyakeni solo sisebenza ukuthi sibambiswe nguye Vicar General akanye na-Archbishop eKapa sokhona-ke umbishophu bazalwane silungele inkonzo tethu temgciniso setitawubuya uqoqwa kwabafundisi utawubuya siqhubeke bazalwane sibambisane kwendlela umsebenzi webandla iqhubeke futhi nephukela ilalele indlela lethi inkonzo nisibhalele bazalwane lalapho nifisa khona ukuthi mhlawumbe nisichonzise nisilungisise noma nisixoshise noma nisibonise inhliziyo tethu ingqondo tethu ivulekile bathathekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Hambani ngekuthulana ngethando niyosebenzela inkosi egameni la Kristu. Amen.